Goeiemôre almal, welkom by Lig en Lewe van my kant af. Ek is bly om vir julle elkeen hier so te sien. Ons gaan vandag weer verder praat oor hoop. So Hope Part 2. Dit is deel van ons groter reeks Hosting the Presence of God. So vanoggend gaan ek verder op wat ek laas week opgehou het. So as jy laas week se diens gemis het, kan jy dit op ons YouTube channel kyk sodra dit beskikbaar is. So like, subscribe and hit that bell and share. Ja. So wanneer jy dit doen, dan kry jy onmiddellik daai notification wat sê ons het 'n nuwe videoetjie gelaai. Maar kom ons kyk gou vinnig na wat ons laasweek geleer het. Ons het geleer dat hoop maak nie of alles okay is nie. Hope is not denying reality, but it is a confident expectation that is rooted in God's character and God's promises. So ons het na 3 punte gekyk. Eerste punt was hope anchors the soul. Ons het gesien dat die storm word nie altyd onmiddellik stil nie, maar hoop is die anker wat ons dan vastig hou in die storm. En ons anker is Jesus. Dan punt 2, hope comes from God's word. Hoe meer ons harte vul met God se woord, hoe meer gaan ons hoop groei. Ons hoop is gewortel in God se woord. En dan die laaste puntjie wat ons na gekyk het laasweek was, hope sees beyond circumstances. So hope fixes its eyes on what is internal rather than what is temporary. We discovered that even when we cannot see God working, He is working behind the scenes. Okay, so daai was met 3 punte laasweek. So ek gaan nou verder die week gaan. En ek gaan begin met punt 4 dan, wat dan die eerste punt is vir vandag. So laasweek wees weer gereed met julle Bybels. Ons gaan 'n bietjie rondspring van die Ou Testament na die Nuwe Testament, so jy moet 'n bietjie vinnig wees. Digital Bybels werk nogals lekker vinnig. Maar as jy hier is met die ander Bybel, dan wees op jou hoede. So the first point is hope fills you with the strength and joy. Hope fills you with strength and joy. Nehemia 8 verse 10. So Nehemia 8 vers 10. Amen. Nehemia said, Go and enjoy choice food and sweet drinks. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. So hope and joy is deeply connected. When hope fades, joy disappears. Strength weakens, and you will become discouraged. But when hope rises, joy returns. So joy is not emotional happiness. Dit is nie daai gevoel wat jy kry wanneer jou favorite span wen nie. Daai is net tydelik. Joy is spiritual strength rooted in the confidence in God. Hosting God's presence revives hope, joy, endurance and strength. So ek wil gewoon net vir julle konteks skep in die situasie wat Nehemia was toe hy die woorde gesê het. So die Israeliete het nou net teruggekom van baie jare van ballingskap in Babel. So hulle stad Jerusalem was verwoes. Alles was platgegooi en hulle kom toe terug. Maar onder Nehemia se leiding het hulle weer die mure opgebou. So nadat hulle die mure opgebou het, toe besluit hulle, okay, is nou 'n goeie tyd om 'n bietjie kerk te hou. So hulle kry vir priester Ezra, en hy lees die wet van God voor vir hulle. En toe wat gebeur is, die mense begin toe te huil.
Hulle besef, nadat hulle die woord hoor, hoe ver hulle van God af wegbeweeg het. Hulle het oorweldig geraak deur skuldgevoelens, skaamte en die swaar las van hulle foute uit die verlede. Maar Nehemia stop hulle onmiddellik en sê, hou op huil. Go and enjoy choice food and sweet drinks. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. So net soos die Israeliete kyk ons baie keer na ons eie lewe. Ons sien ons foute raak, ons slegte gewoontes, ons tekortkominge, en ons voel oorweldig met skuld. Nehemia se woorde leer ons dat ons nie daarin moet vaskyk nie. Dat dit nie ons joy moet steel nie. God wil hê ons moet herstel en joy ervaar. Nie altyd hartseer hoef te bly nie. So ja, ons maak foute. Ons doen stupid goed. Maar ons moet nie daar vashak nie. Jy moet bely en laat staan. Dan wees bly dat God se genade genoeg was om jou te vergewe. 'n Goeie voorbeeld is die verlore seun. So hy vra vir sy vader, geef my wat aan my toekom. Ek kan nie langer wag nie. Ek wil my lewe gaan geniet. Op die einde van die dag bevind hy homself tussen die varke. Hy het niks om te eet nie. Hy besef toe dat hy 'n fout gemaak. Hy het iets dom gedoen. Maar hy besef ook dat daar's 'n Vader wat vir hom wag, wat hy kan terug na toe gaan. En hy dink by homself, hy gaan terug en hy gaan jammer vra en hy stap. En sy vader kom hom temoet en hy sê jammer. Hy is baie jammer oor wat hy gedoen het. Wat doen sy vader? Trek hom nuwe klere aan, sit 'n nuwe ring in sy vinger, gooi 'n spitsbraai. Sê vir almal, wees bly, my seun is terug. Alles is vergewe en daar is weer joy. So vreugde is 'n keuse, nie 'n gevoel nie. Nehemia commanded the people, celebrate before they even felt like it. So in our daily lives, we need to choose gratitude and celebration, even when our circumstances aren't perfect. So as jy besig is om 'n huwelik te herstel, skuld af te betaal, 'n verslawing te oorwin, het jy krag nodig. Maar daardie krag kom nie uit jouself om heeltyd jouself te veroordeel nie. Dit kom deur bly te wees oor die genade wat God vandag vir jou gee. Dis hoekom Dawid die volgende gebid het nadat hy gesondig het in Psalm 51 vers 10 tot 12. So Psalm 51 vers 10 tot 12 sê Dawid, Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Nou toe Dawid die gebed het, was dit nadat hy 'n buite-egtelike verhouding gehad het met Bathsheba en hy het 'n man vermoor. Dit is erg. Maar hy het met die sonde rondgeloop. En dit het hom geestelik swak gemaak. He experienced no hope, no joy, no strength. But notice, David doesn't pray, restore my reputation or restore my self-esteem. He knew that the only way he can get over these massive mistakes is spiritual strength
And that strength only comes from the joy of knowing God saved him. So hy het weer hoop gekry om vorentoe te beweeg. Die duiwel hou van om ons altyd te herinner aan ons foute en ons joy probeer steel. But the devil is a liar, because the joy of the Lord is my strength. Romans 12 verse 12. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. People filled with hope becomes carriers of heaven's atmosphere. Hope lifts your expectation and joy strengthens your endurance. Psalm 30 vers 5. Hou julle nog by? Psalm 30 vers 5. For his anger is but for a moment, and his favor is for a lifetime. Weeping may stay for the night, but joy comes in the morning. So 'n goeie voorbeeld van dit is Paulus en Silas in Handelinge. Handelinge 16 vers 22 tot 26. Amen. Almal daar? Yes. All right. The crowd joined in the attack against Paul and Silas, and the magistrates ordered them to be stripped and beaten with rods. After they have been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. When he received these orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. At midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of this prison were shaken. At once, all the prison doors flew open, and everyone's chains came loose. So hulle word geslaan, hulle word in die tronk gegooi, vasgemaak met kettinge, maar in die middel van die nag begin hulle te praise en worship. So daar was geen hoop of joy in daai omstandighede rondom hulle nie, maar hulle het gekies om bly te wees en verby hulle omstandighede te kyk. Sometimes breakthrough begins with worship before circumstances change. Hosting God's presence means choosing worship before you see the miracle. So don't let circumstances steal your joy. Don't let disappointment rob your worship. Don't let the enemy silence your praise. For the joy of the Lord is your strength. Joy is hope's song in the middle of the night. Joy is hope's song in the middle of the night. My volgende punt is, hope is rooted in God's faithfulness. Klaagliedere 3 vers 21 tot 23. Ja, dit is limitations vir die wat Engels is.
Ek het nog gedink, okay, wat fokus? Lamentations 3 verse 21 to 23 says, "Yet this I call to mind, and therefore I have hope. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness." Hope grows stronger when you remember God's faithfulness. Nou vroeër het ek julle vertel van Israel, toe hulle teruggekom het, en onder Nehemia se leiding het hulle weer die mure gebou. Nou toe Jeremia die woorde gespreek het, was dit toe die mure geval het, was toe alles afgebrand was. So dit was die donkerste tyd in Israel se geskiedenis. Alles om hom was hopeloos. Maar tog, in die middel van dit, het hy besluit en gesê, "Yet this I call to mind, and therefore I have hope. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness." Hope often begins with remembering. Die vyand wil hê jy moet fokus op die huidige pyn en teleurstellings. Maar hoop word sterker wanneer jy onthou wat God al vir jou gedoen het. Hosting the presence of God strengthens this remembrance, because his presence continually reminds you of his unchanging character. God's faithfulness is not dependent on circumstances. So God bly getrou in seisoene van oorvloed, in seisoene van wag, in seisoene van onsekerheid en in seisoene van pyn. So Jeremiah did not say, "I have hope because circumstances will improve." He said, "I have hope because God is faithful." Hoop geanker in God bly staan. Hosting God's presence trains your heart to remember his faithfulness daily. When you remember how God provided for you in the past, it strengthens your present trust. Past victories strengthens your present courage. And past breakthroughs strengthen your present expectations. Dis hoekom om dankbaar en om oor dit te getuig so geestelik kragtig is. Elke getuie bewys dat God nog steeds aktief is, God nog steeds met ons is en dat hy nog steeds magtig is. So ek het dit laasweek genoem en ek gaan dit weer noem. Elkeen van ons het die opdrag gekry om uit te gaan en die goeie nuus te gaan verkondig, om 'n getuienis te wees. Want wanneer jy getuig, gaan jy siele red. Wanneer jy jou storie vertel, daai ander persoon gaan deur iets similar en dit red hom. So, dit is nie net vir geestelike leiers nie. Ons elkeen het hy roeping gekry. Go out and be my witness. Hope grows when you repeatedly remind your soul, the God who carried me before will carry me again. God's mercies are new every morning. Dit beteken, elke dag kan jy hoop hê. Al was gister hoe sleg. God's mercies are new every morning. And his faithfulness available today. And when your heart becomes anchored in his faithfulness, hope becomes stronger than your disappointment. Psalm 77 vers 11.
Psalm 77 vers 11. I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. Om te vergeet gaan maak dat jy jou hoop verloor. Ek dink aan Elia. So Elia gaan uit, hy challenge die profete van Baal. Hy sê, kom ons kyk wie se God is die werklike God. So hy sê, ek gaan 'n offer voorberei, julle berei 'n offer voor, en dan kyk ons wie se God antwoord. So hy is fully confident, hy gaan die challenge wen. So hulle bid en gaan te kere, niks gebeur nie. Hy gaan en gooi water oor sy offer en om sy offer, en hy bid. God antwoord met vuur uit die hemel uit, brand die hele offer op. Hy gaan 'n stapie verder en maak al die profete dood. 'n dag later kom Jezebel en sê, maar Elia, ek gaan vir jou doodmaak. Wat doen Elia? Hy hardloop weg en gaan stiek homself weg. Hy het onmiddellik vergiet wat God gedoen het. En as gevolg van dit verloor hy alle hoop. So ja, ons is mens, ons vergeet baie gou. Maar ons moet soos Dawid wees. Toe Dawid na Goliat gekyk het, het hy nie gesien hoe groot Goliat is en hoop verloor nie. Nee, Dawid sê die volgende in 1 Samuel 37. Verder het Dawid gesê, die Here wat my gered het uit die kloue van die leeu en uit die kloue van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. So Dawid het onthou wat God vir hom in die verlede gedoen het. God het hom gered van die leeu, God het hom gered van die beer, en hy weet verseker, God gaan hom weer red. He remembered God's faithfulness, because yesterday's victories becomes today's courage. Hebrews 13 verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. God verander nie. Dis hoekom ons hoop nie hoef te verander nie. Psalm 103 vers 2. Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits. So Dawid preek vir homself hier. Soms moet ons siel onthou van God se goedheid. Dis hoekom dit so belangrik is om jou dag te begin in God se woord. Omdat ons as mens so gou vergeet wanneer ons in moeilike tye kom. So elke dag moet jy vir jouself preek en sê, siel, onthou van God se goedheid. Dit is die veel wat jy gaan hê om die dag aan te pak. Daai stukkie woord wat jy gelees het, glo my, 'n challenge gaan die dag kom en jy gaan jouself herinner God's faithfulness. Ek gaan nie nou hoop opgee nie. Ek gaan nie nou wegkruip nie. Ek gaan nou nie bang raak vir die situasie nie. I will remind myself, siel,
Onthou God se goedheid. Dis hoekom ek sê julle het kripnotes gehad. My volgende punt is, hope grows through the Holy Spirit. So true hope is supernatural. Menslike hoop is broos, omdat dit dikwels afhang van omstandighede, gevoelens, sigbare vordering en vinnige antwoorde. Wanneer dinge moeilik raak, lang vat of teleurstellend is, begin mense natuurlike hoop verdwyn. Maar Bybelse hoop is anders, want dit word deur die Heilige Gees gegee en aan die lewe gehou. Hoop is nie iets wat jy deur jou eie krag kan maak nie. Dit is iets wat die Heilige Gees binne in jou sterker maak. So let op wat sê Paulus aan die einde van Romeine 15 vers 13. Overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Hope is supernatural. This means you cannot produce lasting hope through positive thinking. Daar's sulke valse lerings wat sê, just think positive, en dit gaan so wees. Dit is om op jou eie krag staat te maak, op jou eie vermoë om te dink, okay, dit gaan beter word, dit gaan beter word. Maar jy's in daai situasie. Jy het die Heilige Gees nodig. Dis die enigste manier. You need the Holy Spirit. John 14 verse 26 says, John 14 verse 26. The Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all the things and will remind you of everything I have said. Ons sing weer, dit is belangrik om te onthou wat God gesê het. Dit is belangrik om jouself altyd te herinner van sy beloftes wat in sy woord staan. So die Heilige Gees help ons met dit. Die Heilige Gees herinner ons aan God se getrouheid. Hy herinner ons aan God se woord. So jy sal jouself miskien bevind in 'n situasie en dan skielik kom daar iets om jou kop, 'n woord van God. Dis nie jy wat dit self net onthou het nie. Dis die Heilige Gees wat dit net wakker maak. Hoop groei elke keer wanneer die Heilige Gees ons herinner aan wie God is. So as jy wil weet wie God is, moet jy 'n verhouding met hom bou. Moet jy toelaat dat die Heilige Gees in jou lewe in beweeg. Want die woord sê, die Vader het die Heilige Gees gestuur om ons te herinner wat Jesus ons geleer het. Without the Holy Spirit, discouragement can dominate the mind. People begin to focus on delays, obstacles, disappointments, and unanswered prayers. But the Holy Spirit lifts your perspective. He renews your expectation. He strengthens your inner man before circumstances even change. This is why hope rises during prayer, worship, time in God's presence, and moments of intimacy with Him. The more filled you are with the presence, the stronger your expectation becomes. The more hope will rise, and the more hope overflows within you. So ek wil julle graag aanmoedig, wanneer ons by die kerk geleenthede skep vir gebed, wanneer ons geleenthede skep vir worship nights, kom by dit woon, kom woon dit by. Gebed is so belangrik.
om te worship is so belangrik. Dit gaan jou bou, en dit gaan jou geloof bou, en dit gaan jou verhouding met God sterker maak. Van hopeloosheid maak dat mense ophou bid, ophou glo, ophou verwag dat God sal deurbreek. Maar die Heilige Gees fluister gedurig, moenie opgee nie. Hoop weer. God is nog steeds getrou. So wanneer die Heilige Gees jou hart vul, verloor moedeloosheid sy mag oor jou. So let's spend time in worship and prayer, asking the Holy Spirit to renew our expectation and to revive our hope. So ek wil die volgende vir julle vra. Wanneer laas het jy net stil geword in God se teenwoordigheid? Jy vra hom niks. Jy aanbid hom net. Jy luister. Jy geniet net sy teenwoordigheid. Want hoop groei soos jou verhouding met God groei. Hosting the presence of God means allowing the Holy Spirit to refresh your soul daily. So elke oggend as jy opstaan, gesels met die Here, gesels met die Heilige Gees. Die Heilige Gees is 'n mens, is 'n persoon. Jy kan met hom one-on-one praat, soos wat ek nou met Yuri sal praat en hy met my kan praat, so praat ons met die Heilige Gees. Bou daai verhouding. Dan my laaste punt. Hope does not disappoint. Romans 5 verse 5. Romans 5 verse 5. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit. Biblical hope will never disappoint, because it's rooted in God's character, not in changing circumstances. Menslike hoop sal ons teleurstel, omdat mense hulle vertroue in dinge plaas wat nie altyd standvastig is nie. Mense stel teleur, geleenthede verdwyn en omstandighede verander. Maar hoop in God is anders. Dit is nie gebou op gevoelens of wishful thinking nie. Dit is gebou op God se getrouheid, God se beloftes, God se liefde. En God is gister, vandag en van altyd en altyd dieselfde. Dieselfde God wat Israel uit Egipte gered het. Dis dieselfde God van vandag. Dieselfde God wat die Rooi See oopgemaak het, sodat Moses kan deurloop en die volk kan deurloop, is dieselfde God van vandag. Dieselfde God wat Josef geplaas het om vir almal kos te gee toe daar hongersnood was, is dieselfde God van vandag. Niks verander nie. En ons as mens is ook baie dieselfde. As jy kyk van die geskiedenis en jy kyk na ons, hoe ons optree vandag, is dieselfde. So as die Here vir hulle kon gered het daai tyd, kan hy vir ons ook red. Baie mense bly hoopvol wanneer antwoorde vinnig kom. Maar ware hoop word sterker wanneer ons moet wag.
Die wagtyd wys waarop jou hoop regtig gebou is. As jou hoop net op vinnige antwoorde gebou is, raak jy gou moedeloos. Maar as jou hoop in God self veranker is, bly jou hart rustig, selfs wanneer jy lank moet wag. Om God se teenwoordigheid te leef, beskerm jou hart teen wanhoop. Van sy teenwoordigheid herinner jou gedurig. God het jou nie vergeet nie. God is nog steeds naby. God is nog steeds besig om te werk. Geen wagtyd is verniet nie. Geen belofte word vergeet nie. Hoop gee jou daai vermoë om te sê, al sien ek dit nog nie, vertrou ek God steeds. Hierdie soort hoop hou jou gees lewendig. Laat jou geloof aanhou groei. Hou jou gebede aan die gang en hou jou oë gefestig en gerig op God. But hopelessness causes people to quit. But hope keeps you moving forward. Hope becomes the confidence that God will finish what He started. Hope rooted in God will never end in shame. So why can I say hope never disappoints? Nie omdat alles altyd gebeur wanneer ons dit wil hê nie, maar omdat God nooit sy mense in die steek laat nie. Soms antwoord hy dadelik, soms vra hy ons moet wag. Soms antwoord hy anders as wat jy verwag het. Maar hy hou nooit ophou om goed te wees nie. God beloof vir Abraham 'n seun. Ons het laasweek gehoor. Jare gaan verby. Hy het soveel kansse gehad om op te gee. But in Hebrews 6 verse 15, it says, and so after waiting patiently, Abraham received what was promised. Waiting did not mean God had forgotten. Waiting was part of God's preparation. Hope remains patient because hope trusts in God's timing. As ons dink aan Dawid se lewe voordat hy koning geword het. He was anointed as king, but it took a long while before he actually sat on the throne. So in 1 Samuel 16 sing ons die volgende afspeel. God sent the prophet Samuel to Bethlehem to anoint David. David was still a young shepherd boy, faithfully looking after his father's sheep. No one expected him to be chosen. Not even his own family. Sy pa het hom eers gaan haal, toe saam gesê, bring al jou seuns. Bring al jou seuns. Hy sê ook hier's almal. Maar hy sê David gaan mos obviously nie gekies word nie, so hy kan nog verder kyk daar in die skape. But yet God saw what people did not see. Samuel poured the oil over David's head, and from that day forward, the Spirit of the Lord came powerfully upon him. So as ek nou dink, wat het in Dawid se kop gegaan? Hierso kom die profeet, almal ken hom, hulle weet, as hy iets sê, gebeur het.
Hy anoint vir Dawid om koning te word. Dawid is obviously, wow, ek gaan nou koning word. Amazing. Maar na die salwing, lyk dit of niks gebeur nie. Hy gaan nie paleis toe nie. Hy gaan terug om sy pa se skape op te pas. Maar die belofte was waar. Maar die vervulling daarvan het nog voorgelê. So baie van ons kry beloftes van God en dan wil ons hê dit moet onmiddellik waar word. Nou. Anders het ek nie reg gehoor nie. Maar God werk dikwels anders. Hy gee jou die belofte, hy gee eers vir jou die belofte, dan gebruik hy 'n wagtyd om jou voor te berei vir daai belofte. So Dawid het deur jare gegaan voordat hy koning geword het. En daai tyd was sy voorbereiding. Ons het gehoor dat hy teen Goliat geveg het om te wys dat God veg vir die wat aan hom vertrou. Hy het koning Saul getrou gedien, al het Saul op hom jaloers geraak. In plaas daarvan dat hy koning word, moes hy vlug. Hy moet in grotte wegkruip. Hy het in die woestyn gebly. Hy is verwerp. Hy is verraai. En nou hierso kom 'n ander groot ding. Hy het geleenthede gehad om Saul dood te maak. En so die koningskap met geweld oor te neem. Maar hy het geweier, omdat hy God se tyd meer vertrou het as sy eie planne. So hoeveel keer vra ons vir God vir hulp? Dan wanneer ons voel, God vat nou te lank, dan begin ek maar nou my eie planne te volg. Want jy het al lank al plan B in jou kop gehad, dus as jy bid, okay, so week, plan B. Net om na die tyd te besef, 'n groot fout. Ek moet op God gewag het. God se tydsberekening is altyd perfek. Maar ons gaan gou terug na Dawid toe. So daardie jare wat Dawid moet deurgegaan het, was nie verniet nie. God het vir Dawid nederigheid geleer. God het hom geduld geleer. God het hom geleer om op hom afhanklik te wees. God was besig om sy karakter te vorm, voordat hy hom met groter verantwoordelikheid kan toevertrou. Die grot het Dawid se klaskamer geword. Die woestyn was Dawid se oefengrond. Sy wagtyd was sy voorbereiding. So eers na baie jare se beproewing het Dawid uiteindelik koning geword. So ek wil julle bemoedig, wanneer God vir jou iets sê, vir jou belofte gee, hy kan nie lieg nie. Het gaan waar word. Ons is net bietjie ongeduldig. Maar as jy jouself opbou met hoop, as jy toelaat dat die Heilige Gees jou herinner, en as jy kyk na almal in die Bybel en waar hulle gegaan het, dan besef jy, dieselfde God gaan ook deurkom vir my. Ek moet net geduldig wees. Ek moet nie my eie goed doen nie. Ek gaan tussen die varke sit. So why did God do this? Why didn't God wait when David was already ready to go, anoint him?
There's a reason why. Because God was more concerned about preparing the man than promoting the man. Dis diep. Dit laat jou besef dat God is meer in jou as mens belang, as wat 'n posisie hy jou gaan insit, of waar hy jou gaan plaas. Op die einde van die dag gaan dit net oor jou. En in jou lewe, aan die einde van die dag, moet dit net gaan oor God. So vanoggend dink jy dalk, hoekom vat God so lank om te gee wat hy my beloof het? Dalk is jy in die voorbereidingstyd. God is besig om jou karakter te vorm. Hy wil jou leer om op hom te vertrou. Romans 5 verse 3-4. We also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. So do you guys notice what God produces during the waiting period? Perseverance, character, hope. As God vir jou 'n belofte gegee het, vertrou sy tyd. Dieselfde God wat Dawid gesalf het hom koning gemaak. Hy het nie sy belofte vergeet nie. Dieselfde God wat met jou gepraat het, sal getrou bly en klaar maak wat hy in jou lewe begin het. Filippense 1 vers 6. It says the following: being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Dit beteken, totdat die Here jou kom haal, gaan hy aanhou werk, totdat dit wat hy in jou geplaas het, tot vervulling kom. Ons moet net getrou wees. Ons moet net seker maak, dat ons bou verhouding met God, dat ons by sy voete bly, dat ons gehoorsaam is aan sy woord. Our hope does not disappoint, because God does not disappoint. He is faithful. He keeps his promises. He finishes what he starts. So don't stop praying. Don't stop believing. Don't stop worshiping. Don't stop hoping. So ek wil graag hê julle moet met my staan en dan verklaar ons die volgende. My hope is not in my circumstances. My hope is not in people. My hope is not in what I see. My hope is in God alone. Because he is still faithful. He is still working. He is still near. And my story is not over yet. Amen.
As jy vanoggend hier staan en jy hoor nou die goed van hoop, God is my hoop, maar jy het nie 'n verhouding met die Here nie, jy het nog nie jou hart vir die Here gegee nie, dan sal ek jou graag 'n geleentheid wil gee om vorentoe te kom en dit te verander. So as daar iemand soos dit is, en jy voel in jou binne, ek moet kom, maak so. As daar niemand is nie, is almal fyn, reg. Ek is bly. Ons almal gaan vol hoop wees die week wat vorentoe kom. Ons almal gaan elke oggend met die Here praat. Ons Bybel oopmaak, lees, sy beloftes oor onsself spreek. Besef dat my timing is nie perfek nie, maar God se timing is beter. Besef that God is always faithful and His mercies are new every day. Ek hoef nie in hartseer te sit nie. Ek hoef nie myself elke dag te veroordeel nie. So let's continue to host the presence of God. It gives us hope. It gives us strength. It reminds us of what He has done for us and what He's still going to do. It builds our relationship with Him. It allows the Holy Spirit to flow through us. Each and every one of us has gifts. So the more you start using those gifts, the more it will grow. And at the end of the day, we need to go out. We need to go minister. We need to witness. Every day, you meet someone. Jy kom in aanraking met iemand. Is dit dalk 'n geleentheid om jou getuienis te deel of net 'n woord van hoop te deel? Dit gaan dalk iemand se lewe verander. So I encourage you all to do that. Kyk, ek wil graag die seën oor julle spreek. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Thank you, dear Father, that your word is so easy to understand if we just allow the Holy Spirit to minister to us. Thank you that today you've given us new hope, new understanding of what it means to wait. Thank you that you are invested in us to build our character, to prepare us for something greater than what we ever could imagine. Thank you, Lord, that you are faithful. Thank you that your promises are true, that we can stand on your word. Even when difficult times come, we know our anchor is in Jesus. So we can stand firm. Whatever the enemy throws our way, we will not be shaken. We will not believe his lies. We will not let him rob us from our joy. But we will know that the joy of the Lord is our strength. I would like to just ask that you be with us through the week that's coming ahead. That your Holy Spirit continues to remind us of this word. So when we do come across difficulties this week, that we will not lose hope, but that we will say, like David said, you've saved me before, you will definitely save me again. I pray this in Jesus' name. Amen.